برنسيبا دویمین برپرسیارین ریبریه همی ریبرین گیانی یه لدرین حرم برپرسیارین که مروفان جه هاتنا دویمین مسیح را آمده بکن ام لسر سروکاتی دا آخفن جبرکو دماکو ام لسر هفته دیران و پرتوکا پیخامه یوحنا دا دخوینن ام دبیجن کو برنا تشتین کو جوسا دبیجه و ریبرین را تینه شاندن گر ام بچن کتابا پیخام یوحنا بشا یک و آیاتا نهان دا یه جیرین ام دخوینن از یوحنا برای تا و هفپاره تا را تگهشتیه ده پادشاهی کو ده ایسا دا دمینه و لگراو تامبوس بونه میدیای 322 پرنیا باوه دیری باور دکرن کو سردام قیصر دومینتا و مروفکی پر خراب بو و یکو یوحنا شونه گراوا تیماس کر و ام جبو ددما دستهلداری ویدا قومی کو وصابو و د سال نودی دا جبر کو او سدما کو امپراتوریا رومیای دست هلدداریه بو جبر ویا که یوحنا ل گراوا تیموتوس بو و جبر بینا مزن و بریاره کو ام بچن توماس او یک ج شاندیان شیوان و خدمت فریسین جی پیشین بو و ده همان درین دویمین این کو لسرناسی ایسای دا خمتر کرد به احتمال که مزن او ج فیسا و رامیه جبر کو چونه پاموسه بو و ره پیروز لگراوا آفیسی پر به پیف و ورا اف پرتوکا نفیسی و گود از جبو خاطر پیوا خوده و شاهدای ایسا لگراوا پاتموس بوم با گوتنه کردن وی گود از جبو خاطر یک و من جباور کری و بوی را بو پیشی تاوی کو یوحنا 9 سالی بو جی او قصد هری بنداری بو و او پیکو لسر هر عبادت ایمادت کرن جبر کو ددی و اف یک جوان را تشتین کو بو قیصر دیماتر دبارست و او وی فهم ددا مروفین کو وی بپارزن جبر کو آتسور خا وی خاند لسر مروفان دانی و اگر خریستیانان عبادت وی رد ندکر عاجزی وان او هبو کو او بکوه زندان و آنجی بین کشتن جبر ویا که او سنگونی گراوا تاموس کرن گراوا تیماس جه افیسی بر به باشور روجاوای و دریایه ایفاز و دور و هون دکارن و لسر نخاشیه ببینن آفیس بقاسی چل دوری بیماس ری هون دچون باشور و پاش روجاوا و هون و گریای بچوک به ایرو هیا دبینن یکا کو تشت هری عجیب اوه کو هون دکارن بچن گراوه دما کو لسر خاچه و روستن فهم بکن کو او بی تام لور کو یوحنا پیغام و راگهاندنه عجیب وره و پرتوکا نفیسی کا ام وگرن سر تشت کو وی لسر دا آخوه دپیوین اج روژا خدان دا بروح دا بم کوته و تایه کو ره پیروز او رنگه که به همپا بچه گلک جاران از ظلام هر چند به روح پیروز ده بدن مسیح دا آمده بو جی به روح پیروز به آوایا کی یکیتیا دنو ملتین انجیل دا جبو هاتنا تومار کرن جبر ویا کی او دپیوه از دروجا خدان دا دره دا همو مل و پیش خا دنگه کی بلند مینا دنگه بویره بهستی کو دگود تشته کو هون دبینن بنفسینن یعنی تشته دیتن او دبهیست جبر ویا که وی جرا گود تشته کو هون دبینن دا پرتوکه که دا بنفسینن او بستینن هف دیران
بريا و بحثا هفتا ديران كريه لنها ناوي وان ديتن زلام و افسی زاموز پرگاهم تریاری و زانینده لا بورین و دیسا اگر هون لنخچای بنرن هون جه وان دریان ببینن و نها هرگو ده نامایا کو یوحنا نفیس دا تنگوتن یا رست او هیلا ایسا و هاتی نفساندن لیوحنا بویه کو پیخام تومار کر و او بحثا چاوانیا چیبونا و جیهانه لسری دا نکه لی گلمپری ام دکارن تخمین بکن کو او دناو روژان دا هاتن دا مزراندن گاوا پولس لافسی خدمت دکه جبر کو مروف جی چقا آلی ایسایی دهاتن جبر ویا که اف دیری اود انجام مروفان دا باوری آنین اوج افسی وگریا او وگریان باجرن خا او آوا کرن هاتن دمزراندن گر ام هرن آیت هفده و حتی بیست ام نموینه که سمپولی هیجا دبینن او دبیجه و گاوا کو اما او دید از وکم ملایتکی کتم بر لنگی وی جوی وی بدست خا یه راستی دست من گرد گوت نترسن هل بد ام دکارن ترسا وی فهم بکن از یه بش و یه پیشنم هجده از یه کو صاغبم از مرنبونا نها صاغم هر دیجم مفتاحين مرنة وجهة رهيتية مرنية دست من داية إيجار تشتيكو ديتنا بنفسينم هون تشتان ببينن از دخازم كو هون ورن بنفساندن ونها تشيه ود پاشه دا ببه بگومان اف بخمبرتیه و گریداییه اف سر هفته ستیرکن کو هون دستین من دا راست تیدا دبینن کو هفته روندکن زرین او لور سر اشکره دکه کو سمبولا و دبیجه هفته تسيكن ملتكن هفته ديرام قالك بواردكم كو بيفا ملايتك دكارة وكي قاسي جي ورا وغيراندن كو دباكو بحثا سروكن جياني يم بيشين انكو دناف هفته جواتان دابون جوان را هفت ستيرك جي تيغوتن ودوي يكي دا هو هفت ديرينا هفت شاماند هف دیرینه جبر ویا که گاوا کو اول سر ملایت کند پاییو گاوا کو جملایت دیری الفان را دبیجه مبستاوی سر استرکه یکم گاوا کو او قال جوانیه کدکه مبستاوی هفته کشانتن جبر ویا که ام لسر بحثا پرنسیپیار سروکتیه دکن جبر ویا که جبر کو اف پیمانا بچوک ج سروکن گیانی ین هفته کشاندن را تین شاندن اف مد گهینه پرسه رالفلکس او پرسیو یا کو جبر پرسیو و پر هز دبینن نرینا یوحنا یا لسر مسیح چاوا آلیه مدکه کو ام فهم بکن کو ایسا هر دم کی بو و که کیبه از بقاسی لبدنا بپیشین بوم کو وگرن نفیسه او ببینن یا یوحنا چه دید و اف تشتی کو وان دید جبر ویا که من زفری او دنگ خلاطیب من دکرن زیده کو من هفته سامداکن زرین کو درینه دیتن 13 دورا تشتی کو دبهیستن کره مروفانه و اف نیشانه ویا که کو اوه ببا مروف این کارمونیو سنکه وی او اوه دناف مدا بجی او دکنجه کی دریج دا یه کو درجیه لنگه وی نیشان استیکه که و پادشاهه لگوری سینگه وی کمبرکه زیری نشان پادشاهیه جارنا دویمین چار و پوری ویجی وکه هرسی سپیبو نشان ارده و ازمین و همویان و هلبت دسپیکه دا آنجی داویه دا رنگ وی سپیه آنجی مینا برفیه
çavên wî mîna bêtayî ye, nîşana jêrî, zanîn û têgihîştinê ye. 15 lingên wî tune di fikrê da hatibûn germkirin. Dengê wî mîna dengê gelek avê bû. Nîşana deldariyê ye. 16 û di destê wî da ye. Rastî di hefte girsîgehê hebûn û ev yek ji hêla ji ber ku ew di dengê da dibêje ku ew di destê wî da ye û ku em bindestiya Xwedê û ew ê ku rêberiyê me dike û rêberiya me dike. Ew nifşên mezin û em şîvanên ku di bin rêberiya wî da ne. û di vê wî da stûrkê tûjû hebû û helbest neferesan hertî li ser gotinan wî û di rastiyê da ye. Rûyê wî mîna rojê di nav ava xwe ya herî geşê. Pirs dîsa çawa dîtina Mesîh e. Yuhanna ji me re dibe alîkar ku em fêm bikin ku Îsa her gava ku kî bû û dê kî be. Tê bîra min dema ku ez peşdarî mezyûnebê Semîrî bûm, serokê mizgînehê ku yek ji xwendekariyên min dû dem bi awayê. Yek ji xewezanên peymaneke ku tê da Îsayê rastîn ve dibêje û ez vê peymanê tu carî ji bîr nakim. Ez hemû nifîsa ku wazê ji we re axivîye. Ji ber ku gava ku em Îsa Mesîh difikirin, em nifîs ravekirinê Îsayê rast e. Yê ku her demê amade bû û yê ku ji destpêka peyvê hebû û yê ku Xwedê bû. Danasîna kurê mirov ve rastiyê ve dibêje. Em bi rastiyê miroveke di navbera wan da jiyana demeke kurt e, ji 3 salan zêdetir e. û paşê ew vegeriye û bi bavê re be. û Îsayê rastiyê ew ne tenê miroveke li dora me ye. Ew ne tenê rêhevalê herhey bilind e. Îsa Xwedanê serweriyê gerdonî ye û ew Îsayê rast e. Ji ber ku ev Îsayê rastîn e, amade bû ku di şekle însan da bi qalîs û bi bedenê da ku em bibin Xwedeyê jiyaneke herheyî. Ya girîngiyê ev ê ku gava difikirin cosa bi rastî kî ye? Hîn nifşeke dikin ku ew tişteke ecîb û îlahî ye. Ma hûn dikarin wan kesên ku navê wî li ser hilkişanê û diketin behsa dikin jî bifikirin. Ev Xwedanê gerdonî ye. Îsa Mesîh û bê rastî ew kî ye? Ev rastiyeke ecîb e û em her gav hewcenê ku wî bîn bîra dema ku têgihîştina me ya cicusa bi rastî kî ye? Ji ber ku ew ê ku bandora li têkiliyê me ya ji Xwedê re bike û çawa em wî diparêzin bi wî re. Şîvan û nayê mebesta ku em jê re bitirsin ji ber ku ew sîfatê me ye û di nav me da dijî û serokê bû û kesê ku ji bo me mir. Lê em bûn ew Xwedê ye ku bûye mirov. Ji ber vê yekê Yuhanna bi Îsayê rastîn re hevdîtin kir û li ser vê dayînê bi wî re jiyan û piştî wê meşiya wî bi zanîn wî bihîst. Wan dît ku mucîzeyên dike. Wan dît ku gava ku li ser xaçê û piştî rabûna wî ew dîtin. û wî dîmaneke dînyayî xa ya birûmet dît. Dema ku ew bi Bitros û birayên wî Eqûb re li ciyê bû. Gava ku Xwedê got ku ev gurê me delal e, gunehan din da. û Yuhanna tu carî ev dîman nedîtibû berî. Heta roja ku wan tê da dîtin girava Patmosê.